aha yarasabanya murenge n'intwari uzi cyatumye bakora kiriya iyo gasita aje kuza afite operation yo kuja kurasa mu Minembwe ndakureye kuri kwimana y'umujuru iriya vere morte ndiba yabaye yari kuba gute iriya vere morte yari yaje kuko yari bari bamutumye ngo aze kudisciplina abazalendo niko bitakwira kuvuga ati sasa timushoke murasa ni murasa muraba mukoze muragwana n'abasirikare noneho mukora iki mukore ico biti imyigararagamzo mukore mugire vire morte mufunga ibintu byose abantu bikingirane mu mazu bumve ko haje ikintu gitangaje kidasanzwe haje umugome batarabona ku isi noneho natwe naboga bameze kujya kwa Esteri ngo aribwa nkakujya kwa Mordecai aribwami turagenda tuje kuvuga kwa president tumubwira ati uriya muntu watumye hariya abaturage bamwikanze none ntibaba bakora imirimo yabo none gabzoshoboka mwo muhindura kugira ngo uyu mutekano wa hariya ugaruke ariko icyo bigamije niki bari bazi ko hariya umunsi AFC izaraserara ku Kirungwa bazafata abanyamurenge bari hariya bose bakabica bakabamara noneho babona haje undi ushobora wenda kuzitanga umugambi wabo wo kubikira ari Buvira niko kuvuga ati AFC turutse hano hejuru uyu nawe bamuhaye uno mugi wa Buvira kandi gabose ni bamwe donc bazahurira hano bavugane n'abana bavukana yego nukuvuga ngo ico tuzatubwira abana bacu twongeye turabaramukije mwaramutse abo mukeye mwiri wabo bwiriwe abo bwije kuko isi ntiza yirira rimwe kandi ntibuza bukera rimwe kuko ari bihe bitandukanyije ndamukanyo kinyamurenge ciza ni yamba badukurikiye ku kinyamakuru cyacu cya Mibunda TV1 Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Uyu munsi wa none ni minsi 3 y'ukwezi kwa 9 ni mu gitondo tugiye gutekereza ku makuru ahaye aba muri kiriya gihugu cyacu no gusangira ibitekerezo kiganiro tugiye kuganiraho na mugenzi wanje turabasigira umwanya wa komenti rwose muri comment namwe muza mutanga ibitekerezo byanyu twumve ngo se kino kintu mugitekereza gute ariko reka maze mwiyegereza yego bwana Rugenza TV yego ukitwa Mahoro Rora Garçon de Ville harutundi bavuze nzo tuvuga utaha Dewilo ngo ba Dewilo Magenge ngo Magenge Dangerman ngo Dangerman ayo se nayo ngo namazina yewe tuzuke mu kiganiro cyo no munsi tugiye gutekereza uburyo ville morte iri Buvira ngo se iterwa niki banza uramutse badukurikiye murakoze cyane abakunzi bacu badukurikirana 5 kuri 5 haba kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV na Mibunda TV1 aho ibiganiro byacu muzagenda muhasanga ibiganiro bigiye bitandukanye aho muzoza muhasanga turimo gusesengura bimwe n'ibindi tubaha breaking news tubaha aba ingo za senyusi kuko twebwe twiyemeje kugeza abantu bose bimwe n'ibindi twebwe turabubatsi kandi turindumwa za rubanda kandi nikindi twebwe dushigikira ibyasenyutse ntidushigikira ibyasenyutse ahubwo twubaka ibyasenyutse no kubari badukurikiye rero tukaba dusaba abantu bose gukora subscribe niyo nkunga tubasaba nta yindi wogura pour du boire wozana amazi wozana iki nta kibazo ariko prioritaire ni subscribe dukene ko mutuzamura riba mudukunda kugira ngo ibiganiro byacu notification zacu nitukohereza gutya notification ikugerere icyarimwe kugiye kandi turi babandi rero mutuma tukabatumikira kandi nguko twabibemereye no kuzobagezaho bimwe n'ibindi biri kubera muri ya misozi yiwacu yego twakwinjira amakuru y'uyu munsi amakuru y'uno munsi turayahera turayahera njewe ndahera Doha aho ibiganiro bya Doha Gisegeti yakubisemwo kidobye yabwiye intumwa ziwe yari afiteyo ngo ntizisinye nukuvuga ngo barabategereje ibiganiro by'Doha ese nyamuje leta zavuga ngo byabaye tombe dialogue de Doha est tombé ibyo birapfuye ubwo badufushije ibiganiro iyo dufushije ibiganiro haba hagiye kubuka intambara
aho twumvise ejo kandi Oscar Barinda yaravuze ati intambara tugiye kwirwana umuhenerezo, tugiye kwirwana inyuma, tugiye gukubita inzoka yizingiye ku gisabo n'igisabo, tugiye kurwana na leta tutayibabarira nta kujenjeka. Ceasefire twari twabahaye ntibayubahirije, bakomeje ibitero bya drone, bakomeje kwica abanyamurenge, bakomeje gusenya, bakomeje kurandura. None rero turashaka kurwana byimazeyo, intambara y'inkundura. Hariya ntaraguca mu ijambo bwana, ariko nza gukurikira amakuru Afande Rugabo uri ruguru yavuze, nawe yaravuze ati ibitero bya drone mu bituheza iminsi mikeya turaza kugira gute, turaza kubibonera umuti. Wamenye ije ngo yarashara kuri karungu uko byagenze. Hari abana ngo bafite telekomande iragenda nyine ngo yafoto irafotora aho bari bashaka kurasara kuri Kirumba, ngo ije kurasa ngo bamawebuza telekomande amaze ngo yame bisuka mu babo. Ibintu biba bibaye niyarayije nayo nta kintu yakoze, ishobora kuba yarashe kuri Mugera, nayo yaraje ejo ngo bashike baragire barayiyobza. Rero abantu bose badukurikira kuri Munda TV1, abantu bose bakunda Umurenge, abantu bose bakunda kiriya gihugu, buriya iriya drone kirabuzwa n'ibintu bibiri, n'amasengesho yabera. Babwiye Imana ngo Mana, muhanda aririmbye neza yaravuze ngo watafunane wao kwa wao. Oya ni nk'uko bwana munyamakuru ngo wenda n'abari badukurikiye turagira ngo tubamenyeshe n'iyi ville morte niko nayita, cyangwa se umujyi wapfuye twapfushije umujyi ngo ni ville morte kabisa. Hariya kuri Murongwe jusqu'à maintenant na za Gasenga nariya za Gakungubwe haruguru n'ubundi ya Hospital General ya Uvira, ubu nta n'inyoni yayitambagira. Yego, imbone zacu zatubwiye ngo nta kindi bifuza. Aho twona bumvisa na record, reka tubumvise, reka tutarayinegosia, reka nabo rimwe na rimwe buriya wawa tuzatubwira abantu batazabagira ngo amakuru tuvuga ngo ni ibihimbano. Tubumvise nabo ubwabo ukuntu babavuga, mwumve. General Gasita Olivier ni asilia ya Munyarwanda wa Rwanda, anayesema lugha ya Kinyarwanda Mutusi kama Watusi wengine wa M23 Twigwaneho na Androide ambao wanapiga vita leo serikali ya nchi ya Kongo, wanaua raia, wanapora mali ya nchi na wanabaka pia wa mama. Huyu Gasita il était nommé par commandement général à Kinshasa comme chargé de renseignement et commandant des opérations. Wakati alifika Bukavu juma moja, Bukavu ikaanguka na yeye ndio commandant des opérations, commandant de renseignement. Hakuna neno alisema Bukavu eti atoe silaha na amushe vijana au wanajeshi wapiganie nchi. Bukavu ilianguka, alipita hapa hakusema kitu, aliendelea mpaka Kisangani. Sasa leo tuko mu resistance ya nchi yetu ambayo wazalendo hawa mnawaona hapa ndio wameweza kupigana. Jeshi ya serikali limekimbia, na sio siri, watu wote wanajua, lakini wazalendo ambao hawana formation militaire, c'est parce que bako contre bako cœur dur ya kupigania nchi yao. Wanajua kwamba nchi ya Kongo ndiyo maskani yao, Mungu kawapatia. Ngayo nguko ngira ngo umvise ko urumva uyu numwe mu bazalendo uko arimo kuvuga ati Gasita ati n'umunyarwanda. Aho bitakwiriwe yabahaye yabashizemo polemique ivuga ngo ati uyu Gasita avukana n'uwahoze ari president Rubegwa. None mwebwe muhagarara ikigabo kandi bikavugwa ko nubundi uyu bitakwira kuko yari yararahiye, yavuze ko nta munyamurenge uzoyobora nubundi yeye ibuvira. Birasobanura iki, birigisha iki usesengwe ku ruhande rumwe? Nukuvuga ngo nibyo twirwa turirimba tubwira n'abantu. Urabona abanyamurenge cyangwa se abasirikare bari muri leta, ibyo twagiye tubereka tubabwira, ngaye mbwira ngo generale muzima kurirukanwa nk'akabwa kari ibifura mu migeti n'imiko yari ya za kundondo ni wabihene nyinshi cyangwa inda.
ngo ko barakwirukana nk'ababi generale muzima ufite ipeta urumva riri superieur ariko ukaba mbese utanganya n'agaciro ka koporo w'umuzalendo uri hariya kandi bakibagiza ko abazalendo ubu nyine nibo megoshe iki nabyo nijoro twarimo tuvuga nibo megoshe n'ubundi ukuyeho perezida n'abazalendo na bamwe muri twe abapfuye tutavuze baheruka gupfa poni yabarahagurutse baravuga ati abazalendo bagende baje kwiga bige kimwe n'abandi biga ibya gisirikare muri eta majority ya abasi b'abanyarwanda puce ziba zirabaye umuntu aricwa mu ndege nukuvuga ngo ari ibintu tutavuga bimwe n'ubundi tubiceceka ariko nukuvuga ngo iyi leta yaratuziye n'ukwica n'ukwiba n'ukurimbura ubwoko bw'abatutsi ku isi iyo aba bari banyemereye ngo badezaro cyangwa bemere banabice kuko ubwoko ko burashira bitwa ngo ngahe mbwira urebe ukuntu bikojeje isoni urebe ngagasita urebe ikuntu bibabaje ariko generale muzima tuvugisha ukuri dusasa inzobe ni gute wombwira ngo generale muzima wa leta ngo ko ukuntu ubu ngo barakingiranye nk'umugeni ntahasohoka arasohoka iriya nzobe barayigira igikara reka tubisesengura gutya ni ukuvuga ngo reka generale ga n'umusirikare umwe peta n'umuntu umwe aho bishe igihugu cyose cy'abanyamurenge basenya igihugu leta irebera aho hanyuma gasitiwe biramwigisha ni ukuvuga ngo abazalendo bagize neza barakaba abazalendo bagize hari iriya poe bagize bamurasa amaguru twaravuze ngo umuntu nazozagira neza tuza tumushimire bagize neza kwerekana intention ya leta uko imeze kuko imigambi ya leta ya Kongo isokera mu bazalendo leta yafasha abazalendo ibashira hejuru y'abasirikare ejo bundi biciye muri eta major general baravuga bati noneho nta buryo twoza tuja gushingura umusirikare wa leta ngo tubanze gusaba abazalendo uruhushya none rero mu deploye colonel general Gasita agende hariya kandi ashira abasirikare kuri discipline n'abazalendo nabo baje kuri discipline ariko abasirikare bagarurane agaciro kabo ngo amara kugara hariya inama ihita iterana Kinshasa yari yobona bajiste bitakwira yari irimo Elvis Rukema yari irimo umvuko yabisobanuye tukiri naho yari irimo bari abo bita bakongoro baraterana baravuga batese ko hariya umva uko Rukema ntaraguca mu ijambo umva Rukema uko yabivuzeho kundi zenye kumiliki silaha huko maeneo ya Uvira, ujumbe gani umetolea kundi hizo na watu wanaweza zingatia nini kwa ujumbe huo ambao umetoa? Ujumbe ni kwamba tunaalika wazalendo wote, tunaalika ile tuliita tangu zamani magrupe arme kufuatana na mwaliko wa rais wa nchi kushirikia vita ambayo tumepigwa na adui, sababu ni ngazi ya kuunga serikali yetu nguvu na jeshi letu la taifa kusudi pamoja watie nguvu na kuweza kuipigania nchi na kupigania waraia na vitu vyao. Labda ujumbe yego iwe muri we warahamagarira abazalendo guhaguruka ngo bakarwanya abanzi bano bazalendo bahaye bavuga none se baza nguno muzalendo yavuze ati Gasita se nabaye ni umunyarwanda ukomoka i Rwanda kimwe n'uriya wundi munyarwanda bari guhamba hano ati none ga rero ntabwo twemere kuyoborwa n'abanyarwanda undi araje ati Gasi abangaba n'abatutsi kimwe n'abandi batutsi ba M23 none ukibaza se bana bacu bakakaragara maruganda baza bahakara ngo sa abatutsi bano bafurero bahabari bita bo bakarihakana aho aha yarasa abanyamurenge n'intwari uzi cyatumye bakora kiriya iyo Gasita aje kuza afite operation yo kuja kurasa mu Minembwe ndakureye kuri kwimana y'umujuru iriya vere morte ntiba yabaye yari kuba gute iriya vere morte yari yaje kuko yari bari bamutumye ngo aze kudisciplina abazalendo niko bitakwira kuvuga ati sasa
ntimushoke murasa nimurasa muraba mukoze muragwana n'abasirikare noneho mukora iki mukore ico bita imyigararagamzo mukore mugire ville morte mufunga ibintu byose abantu bikingirane mu mazu bumve ko haje ikintu gitangaje kidasanzwe haje umugome batarabona ku isi noneho natwe naboga bameze kakujya kwa Esteri ngo aribwa kakujya kwa Mordecai aribwami turagenda tuje kuvuga kwa president tumubwira ati uriya muntu watumye hariya abaturage bamwikanze none ntibaba bakora imirimo yabo none gabzoshoboka mwo muhindura kugira ngo uyu mutekano wa hariya ugaruke ariko icyo bigamije niki bari bazi ko hariya umunsi AFC izaraserara ku Kirungwa bazafata bari abanyamurenge bari hariya bose bakabica bakabamara noneho babona haje undi ushobora wenda kuzitanga umugambi wabo wo kubicira ari Buvira niko kuvuga ati AFC turutse hano hejuru uyu nawe bamuhaye uno mugi wa Buvira kandi gabose ni bamwe donc bazahurira hano bavugane n'abana bavukana yego nukuvuga ngo ico tuzatubwira abana bacu mu byukuri nta Imana nibahwezesha amaso barebe nta mutima mubi tugira titubanga twanga ibikorwa byabo bibi none se nubwo wo kwanga wawe baramukwitirira cyane nubwo yovuga ngo jewe sindi umunyarwanda nubwo yobagiriye ruha nubwo yo kwisiga amakara kabigikara nubwo yokuraho nubundi wari ndaguciye no mwijambo kandi ntiyirema kubwira kabiri arirema gute Imana ganiyo muri niyo yamuri reka tugaragaze agahinda kacu se cyangwa kababaro tuba dufite niki kintu tuba twicara turirimba dilendo dimanche twirirwa turirimba dukeneye reconciliation dukeneye ubumwe bw'abanyamurenge dukeneye ko abantu bava kutumanyu tumutsima ko kuraramuka n'ubundi umaze abo muvukana nawe byabiryo ntuzobirya ngo byike mu ubundi reka nkubwire abanyamurenge nta bice bibiri dufite dufite igice turi abanyamurenge iwacu turi abatutsi duhuye n'abanyamasisi n'abanyarwanda b'abatutsi ariko kandi bariya bacuga bagiye nta yindi groupe bagiye kugira ngo uvuge ati aba n'abanyamurenge baruru ruhande no nabo bagiye mu bazalendo kandi none dore ko barabakoze isoni rero niki ngiki tubona turi abanyamurenge bazavuga ngo none ngo abanyamurenge ngo twagize amacakubiri ngo tugire reconciliation ngo tugaruke nta reconciliation dushaka abanyamurenge ni yumva urupfu rwa mugenzi we agaruka ni reconciliation dukeneye ni reconciliation iri muri mental process cyangwa se muri mémoire de tête se cyangwa muri kaboshe cyangwa se muri ethical thinking kubera kuko ico dukeneye ko abantu bagira mind iri positively bareke kuba negatively kubera kuko twebwe ico twifuza turi imikoba y'ingoma twese turi bene nyakivuruga kivurugira mu chance ki même si nubwo uzorye mu mafaranga même si nubwo bazokuzamura karenga ngaha bagasita bari hari kindi uzi kumva nguri general iyo yari beta ifatika kera kose ariko ndubona ko iri beta rirutwa na koporo ry'umwana uri muri twigwaneho nukuvuga ngo kera kose ifizi yose hagaze abakoroneri oya reba iri beta rya general urabona ko ridafite agaciro rirutwa n'umwana koporo cyangwa se nuza uyu nyawo nukuvuga bazamva kubwira kurutu nyawo uzi ko iri beta rya gasita rirutwa n'ijya kurutu nyawo gasita ndakangubwire nukuvuga ngo ipeta nimuva muri leta ni Imana nibahwezeshe mumenye ko ibi twababwiye ari true story nukuvuga ngo bano aba bantu ikosa bafite nukutumva urupfu rwa bene wabo sisa ngo oya ngo babazamuye ngo kwipe abana bari muri twirwaneho ico barusha bari muri leta nukumva ko bagomba gupfana n'ubwoko bwabo aho kugira ngo batege amajosi bashire none bano bacu baza badukangurira ngo nidutege amajosi ariko tuvugisha ukuri kw'Imana none nk'abano bari mu kutubwira ngo nibatege amajosi ngo bareka bazarendo baje mu minembwe ngo aribo bahayobora ko murabona banze gasita umwe umunsi bano bazarendo bakasimbira John bari bose bamakanaki bari abangone bakanyina nabande bose umunsi bo bahereza urwaho inani twirwane kamareke munde hejuru mutubwiza ukuri ko murana ko abaturage bobaho gute
bo bagute ko nubu nyine kuba bari ko atari imbabazi zabo ko n'ibyo barabafashe nuza uyu mugabo nuza yarafunzwe bamusanze wiwe nuza bafashe umuhungu wa ni Kagigi baramufashe nubu nyine arafunzwe kandi ngo baramukubise cyane Kagigi les arrestations arbitraires zishingiye kuri morphologie kuremye bamara bakavuga ngo yaye ngo noneho ngo twebwe ngo dukwiye kuvikana n'abano ngo ubundi abantu babana mu buryo butatu twobana dukundanye tutakundana tugatinyana tutatinyana tukubahana tutubahana tukabana mu mategeko ya leta ukubaha leta amategeko ntakwemerera guhutaza mugenzi wawe amategeko ntakwemerera kugira discrimination faciès amategeko hari byo yimira cyane ariko rero amategeko ya Kongo ashobora gukora handi ariko yagera biratangaje kuvuga ngo umuntu iyo yishe umunyamurenge ngo nibwo azabona promotion kandi gore kankubwire turuzi promotion z'ababita kuri bagira nukuvuga abanyamurenge nabi promotion z'aba Levis Rukema bagira ngo bazabavuga u Rwanda nabi promotion z'abamasunzu bagira n'ukwica bene wabo bakavuga ati uyu nguyu azadufasha kuturamburira abanza promotion Gasita afite nuko atemeye ngo asanga nuko nta n'umunsi numwe aricara muri leta majoro ngo ababwira ati se ko muhaye mudutuma muri Sud Kivu kandi hari ya drone kandi hari bari abasirikare ba leta bifatikanyije n'intera hamwe na mayimayi bari kwica ubwoko bwacu ko muradutuma ngo cyo gufatikanya n'abica abantu biwacu iryo ndiyo ruharivuga bamutumye ngo genda uje kurasa bariya bamuseke none arivuge bamuseke nukuvuga ngo muri ino minsi turashaka iki turashaka revolution yego ni habe impinduka kubera koko icyambere impamvu jewe ya mbere nshobora kuvuga ngo habe impinduka icyambere bano bacu bagize tribalism habe niyo byogenda gute ntitwoba tugihuje bo tubonye leta y'ubumwe tubona kuri Goma none gatuza tugendaga point par point hari umuturage uhutaza undi Bukavu urashumva amarrestation arbitraire nta mushufungwa nta munyemurengo ufungwa umunyabyaha hafungwa icyaha yafunga umuntu aho M23 ubunyini yoboye abapfu rero n'abashi bari mu minembwe hari ubwo mwari mwumva ngo umije mu maduka kandi minembwe basahuye amaduka hari umushuri mu minembwe uvuga ngo bamuhutaje ariko bamara bakatubwira ngo nitwemere ngo dushigikire leta idashaka uko dusa none se tuzibaga impu tuzikureho urebe ukuntu twebwe abanyamurenge turi n'abana beza uzi kuvuga ngo kuri abana n'abantu uzi ko ari baba bakugirira nabi hari umubembe ejo bundi twavuganye ari imbone zacu zimuduhaye hariya uri mu minembwe aratubwira ati tubanye n'abanyamurenge neza amavuga n'ikinyamurenge ngo amaze no kumenya ikinyamurenge yego ntacyo bapfa umuturage ntacyo apfa niyo leta twagize mbi Joshua Entertainment watugana ku musozo w'aya makuru turangize icyo tugana ku musozo tunahamagarira n'abantu ni habeho esprit patriotisme patriotisme yihe esprit révolutionnaire twumve ko tugomba kuba mu gihugu kidafite discrimination faciès twumve ko tutagomba kuba muri Kongo idarebera umuntu kwisura twumve ko tugomba kuba muri Kongo batabyuka ngo bakwita umunyarwanda cyangwa bakwita umurundi twumve ko tuba muri Kongo nk'abakongomani bafite amategeko bafite igihugu bayobowe kandi abaturage bose bameze baresha ariko atari ukuva kumwe asa naho waremye wundi kaho mu gitondo no buzuka nkaho barabyuka bakatwambura ubuzima barabyuka bakatwambura nationality barabyuka bakatwambura ibyacu barabyuka bakadutreta barabyuka ngo ntimuhambe umuntu wanyu mwafujije barabyuka mu gitondo ngo uyu wanyu watumwe hano ntakora hano kubera ko ari umunyamurenge none se tugire gute tugana ku musozi w'aya makuru igisubizo ntakindi ni muri twirwaneho nguvu za kujipigania twirwaneho kwirwa amadubu y'umurenge inkota yacu nizo dutuza amadubu